ماها رمضان خودی پر تایبەتمەندیان بوو لە سووریێ لێژبەر کریزا ئابووری خەلکێ دەست ji پر تەقسیم vê mehê berdane. Feysel Xelef ji rûniştvanên bajarê Reqayê ye dibêje ku ji ber buhabûnê ew nikare weke berê xwarin û şêraniyên meha Remezanê ji malbata xwe re bikire. دمها رمضان ده هر زاروکه که من جورایک شیرانیه دخوازه یک دبیجه معروک یدن دبیجه قطایفه یدن تشتگدن دخوازه از چاوا جیرا بینم 4 زاروکین من هنه او دهاتا من 300,000 او تیرا چه بکه الکتریک لینا مها Remezanê bi çêkirina şîraniyên cuda tê naskirin weke Me'rûk ku cûreyeke nanê şêrîn e. Hesen Xelîl firûşkarê şîraniyan e. Balê dikşîne ku rewş êdî pir hatiye guhartin û Me'rûk weke berê nayê firûtin. الناس عندها شراء مو طبيعي بالنسبة للمعروك ونحن جبری دا خلق زیده دمها رمضان ده معروکان دکرن لو مجبری هاتنا مهیده ام حاضرتیان دکن لی سال لبو تفگر پرکیمه پرانیا مشتریان تین دپرسن و ناکرن او نکارن 45,000 بدن یان 35,000 جمعروکا هری ارزان را 30 هاي الأبسط العادية يعني Herçi qas kulbazaran li vû tevgera şêniyan tê dîtin lê karîna kirînê rê nade pir malbatên hecar ku pêdiviyên taybet bi Remezanê her wiha cejnê jî bikirin. يشتهون كثير شغلات اولادي. زاروکên min bîriya pir tiştan dikin weke ecelên cejnê lê bi Xwedê ez nikarim bikirim. Xwarin jî wiha ye marûk bi 25,000 ye lê dahata roja min tenê 25 ez ê çawa bikirim. Krîza aborî û nizimtirbûna nirxê dirava Sûrî berdewam dike. Sal bi sal karîna kirînên cemşêniyan lawastir dibe. Pêre jî kevneşopiyên xwarinê tên guhartin ku ev tişt herî zêde di meha Remezanê û di cejnan de berçav dibe. Newrûz Reşodengê Amerîka ji bajarê Reqayê.